king sauta mo, akakit desanay Kristo, king kakatamong biye. Akakit de Kristo, kasanting na po. Iya mapupupus ing Santa Misa keti, isunduya king luwal, isunduya. Nyapin puring kakatamong frontliners ngeni, o yan ing pamanyuyo, bibiliye, ing kakayong biye, king meto nga delikadong sitwasyon, darawon yung kakayong biye, para karening sasakit at masakit, kasakit po. Nganing kasalukuyan akit desanay Kristo king kakatamong pamibiyebye. Nga kunantin frontliners, kasakit yu po kabilyan pero sige pamurin. O yan ing pamanos bites, o yan ing pamanyuyo, akakit desanay Kristo karing masakit. Ban kanita akidam, kinging Diyos lilingapan na katamo, lingapan na katamo ng Diyos, king kapamilatan yo, king kapamilatan tamo. Akakidesa ng Diyos kaya katamo. Ding masisira loob, ding alangapangan. Gagawa na po ng gobyerno, ing dapat nang gawan. Dapat limitado mo. Kanya lungog ing Diyos. Kanya lungog ing hapong Ginoo. So, rene po, ding buri kong idake kaya kayo, Huwebes Santo, Holy Thursday, Monday Thursday, utos na ning kakatamang Ginoo. Inutos ning Santa Misa, take and eat, take and drink. Tinatag ning pamagpari, tinatag ni, do this in memory of me. Nung alang pari, alang misa. Dapat kaibat na ning misa, pari ka, sinimba ka, kailangan sumuyo ka, kalupa ng Kristo. The best is yet to come. Jesus is the best, and He gave what is best for us, for our salvation. Amen. Kaluguran kong kapatid, mipnong kababantamong manalangin, ngening panahon ng krisis at kalamidad paulining COVID-19, para karing pamangailangan tamo, at ding pamangailangan ng mabilog hayato, nga tamo pong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang Kristiyano, ing lugod king metong at metong lalo rasanang ipakit. Kareng daranot at pila ko kapanintunan paulin niting krisis. Banding pakakalulu, panandamanda, ing mabiyanang pangatyong Kristo. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareng pamuntok ning sablang bansa, pagbalasakitan dasanang apawi, ing kakaluluwan, ating kasakitan, lalo ngining panahon ng pandemya. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareng frontliners, doktor, nurses, medical staff, mirinalasanang sikanan pamikakatawan at espiritu, bang makasuyulak ang Kristong magkakasakit, kareng miyawa king COVID-19. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong manakit kang Kristo, king askening tinape ang pangalak.
Akityana naman sana kareng pakakalulu, masakit at magkakasakit kimbiya. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareng mayangon na biye, pauli ng COVID-19. Ipagkalaman lasanang alanganggang kapaynawan, king alanganggang biye. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon tamo ing sarilitang kapakasan. O Diyos, sa ikpami, king maulang lugod at pakalulu mo, pakiramdaman mo laring panalangin mi, layon akilala mi sana ing pamiyog ning Eucharistia, ning kasuywan, at malasakit lalo karing pakakalulu, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, banindaon tamo matanggapi harapaning Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ang maganakang igpami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo. Balang oras adarang miya iting sakripisyo, magaganap ing obra ning kaligtasan mi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kaya kayo, At keka antimurin, itasyo laring puso yo, makatas no king Ginoo. pasalamatan tayong ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang penantit ang pong numan ka rin. O Ginoo panalay pa, magana ka ang pong mapamakalulong Diyos,
king kapamilatan ng Kristong ginumi, yang tunay ang pong alananggang pari, amiyayin king alang kapupusan adawon, dinawon ng minunang ing sarili na keka, antimong ayin ang makakabos, at pinabili na kaming miyayin kaniti, king pamigaganaka kayo. Pankanita nung mamangan kami king tinapi ning biye, king banal apamisulong iti, malyari miyang apamalita ing kamatayan na, ang gaking panyatang na. Ulinita kambeding sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngaming kakanta. Kadalasan, wang daratan, ing lagyo, ning Ginoo, wang daratan, ing lagyo, ning Ginoo. Ikapin ing banal o igpa, ing meto lelangan matampanak ang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong diyeng sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo, ang gaking kayalbog na, ing dalise dawon miyang pangyaking ligaya mo. Ulinita o igpa, pagamwa mumi, palukuban pong pabanal mula king espiritu mo, retingayin adarala ampong darawon mikeka, ban magawalang katawan ampong daya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, aminutos kaya kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinapi, at pepasalamatan na kanpong pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikayungan at kananye. Uling iti yung kanawan ko, amitawon para kay kayo. Bakanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pepasalamatan na ka at pinuri, at dinwang na iti karing disipulo na nga na, wanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, amibubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangening kaganakan miyoy pa, ing makaligtas ng pamailasa ampong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ating pamaitas na banwa, at layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraong miyakya kabilang kapasalamatan, iting mabiyempong banal as sakripisyo. Balikdan meng pagamwa mumi, ingayin ing banal kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king biyana. Paulining sakripisyo ning kamatayan na, biryan mo kaming misut keka, pagkalam mo sana, kingi kaming mipasignangan, king katawan ng pong daya ning anak mo, mikatman kami, king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalirinan na kaming mirakayanan, king pimamananding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilaman birhen na induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering Nuana Apostol, ampong maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatan daw, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king harapan mo. O pa, idisa na nga ining pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan ang pong kaligtasan, ding sablaking mabilog ayato, pasignangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal akapulungan mong kasalukuyan maglakbe kete king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, at ding sablang obispo, ding pari, among Meg, among Mark, at among Marvin, ampong diakono, at ning mabilog a kapulungan, agyawa mong sariling keka. O mapamakululungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatid ming mayang nabiye, at ding sablang keka, may matula, pong may muna kete king yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit, lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulina, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikang mayo pa yang tutong kagunin Espiritu Santo, pupuryan dekat parangalan,
manggaman hingala nangga pupuryan dakat parang malang manggaman hingala nangga. Bayo tam makisuluking bangkete ning Eucharistia, waganing pamakisut ampong buklod ning pamisan metong antimong mikakapatad. Abe-abe tamong manalangin antimoing tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Ban king kasaupaning kakang pakalulo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang pagsadyan ang pong pagsadyan mi ing panyatang ng mipnong kaligayan. Ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling. O Diyos ay igpami, ing ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik nanding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mi, at pamayapan ang pong pisan metungan ng pong agpangking kaburian mo, ikang mabibiat mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, bantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Iyang pangtaming kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayangan.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y bilalako king kasalanan ning yato, nawan lading mayawas king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat agkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, Amen. isadsad na kata sa king at idala na katam king biye alananggang. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, tatanggap kaming panibayang biye, king pamangan apig kalubna kaya kami, kaya't isulip ning anak mo, akamtan misana ingganap akas ngawan, king pamisulusulong iyampang mo kaya kami, king alanangga mong kayarian, itiyadwan mi, king uli ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po, Biyernes Santo, at ini po alayang final blessing. Kaibat na niting announcement, makuyad adoration of the Blessed Sacrament. Kaibat na po nita ibalik ni king tabernakulo. Kaibat bukas po, mitipon tamong pasibayo, alas 3 ninggat panapon. So 3 p.m., Mika Liturgy of the Word, ampo pa pong veneration of the cross. Ampo pa pong Holy Communion. O ito po yung gawan tamo bukas. Asahanda kayo po, king ikayo, makiyabe kayo, kaniting kapag masusyan. Dakal po salamat. Siklod tamo po. Oratio Imperata. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael, the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.